Tabi na kay tiko nga buwan na kalon si binani ko. Balik ko tisu na iwalin lang kakeda nga. No mo itabi na bang bauta. No na itabi na kalon na taka mana. Whatever problem, financial problem, or maybe sickness of any kind, because miracle do happen. We have two senior pastors who will assist in praying over your prayer requests through phone and text in the next hour. Senior Pastor Eroni Batikawai and Senior Pastor Manoa, Tabakau. Welcome to the show in Jesus' name. To start our prayers this morning, we will be praying over three key prayer points that play a vital role in our daily lives as individuals and as a nation. Firstly, our nation, the Manoa. 14 provinces under the three confederacies of Kumbuna, Burmbasanga, and Tawata. From up high in the mountains to the coastal villages, not forgetting the beautiful islands. Secondly, the government of the day, President, First Family, Cabinet Ministers, and all ministries and government officers. And lastly, the different denominations with their leadership, hierarchy, administration, and operation. But before we pray this wonderful morning, we'd like to also acknowledge at this time families that have contributed to this program, families that have paid so that you and I have the ability to pray and also to be heard this wonderful morning. And these are the families. A big thank you to the Takayawa family, the Verna Kandavu family all the way in UK, the Wanganibalu family all the way in US, the Tawake family in New Zealand, Ben Waka Waka in the UK, Balay Sabu family, and Namulo Ilangi family in the West. I now ask and encourage you all to join us as we pray for the above. Hallelujah. Kenapa lebu turang na nomuni lumu, kenapa lebu turang ni kemuni satiko, kemami baga bina kata turang, kemuni na kalu ni mbula bakai kemuni nga, kemuni na kalu kau na kalu nganga, kemami baga bina kemuni mbula na loma langi kei bura na nomuni bosa, mataka ni singin dendai, kemuni na numa na banua biti turang na mataka ni singin dendai, kemami masula ka turang na kalu na tolu turang na kalu na matani tu, na mataka ni singin dendai, kumbuna mbura masanga ki tobat na mataka ni singin dendai, masula kita nga turang na tini kaba na tiki na turang na kalu wase na bunongo ko biti kim sa masula ka be kemuni turang mataka ni singin dendai da kaun robe mbua maduata turanga o masula ki turang na kalu kandabu turang masula ko lau masula ki turang na kalu neita sirio rewa turanga raki o ra turang na nungu kalu masula ki turang na kalu mba masula ki nanronga na vosa turanga seru na mosi turang na kalu kim sa masula ka turang na sa tini kaba ni mami bonua mataka ni singin dendai masula ki na kena be korokoro turanga dona undolu dona rau Dios nga bulu ka tolu doan rau Dios sabul kalima na tiki na turanga kemi ba bini kata turanga ni kemuni turanga ni mbulia na bonongo na kana yanu turanga yanu lelebu yanu lalai turanga klu sani chobo buru beka keda nga sinekina o ira keda na tamata retigo kila mataka ni singin dendai kemi ba bini kata turanga na ngo kalo ken dona kami kemi ba na mata kina kemi lesu nga bi kemuni turanga na mataka ni singin dendai au sa masula na buku na velu takina ndela ni bebo no turanga au sa masula na buku bakalo na rera na kalo sai tege buni buku sanga tali ni rawa na buku baka tamata turang sa na kau baka tamata au masura na rambula na velu taki turang na turang ambale na maramambale mera baka sinaiti na ilumu ni kalau kana buku sa mai ve kemu ni turang matani singin dai mera yalo malu ka kila na kau e bundu ndo mai ve kemu ni matani singin dai ke baka yali na kalau turang taba ya na mbula turang sanga ni ado na vinaka kina sautu kina dala ni bonua er matani singin dai ke sa masula ka turang na kalau masula kita langa turang na kalau na ve tauni na tigo turang baka tauni matani singin dai bulo levo Suva turana klo o nandi turanga lo toka turana klo ngole ni sa pagara turana klo tau ni mai lambasa turana klo au sa masula kana be bu bale turanga ke sa mai leo ni bonongo biti nan dui kai nan dui mata tamata ke sa baka toka me bonongo me ni mami bono turanga mataka ni singin dai ke sa dambora bi ke muni mataka ni singin dai turanga ke mami baka mbauta ni bosa ni klo turanga viso kila na bonongo me na bono buto na be kani turanga na nango klo na bulo buto turanga ke na rarama sanga ni
doa na tamata na bosan doa ni kalau ena matanga ni singa dai ke to ba bina bina ka turanga sa dambori sa tatau na kina ni mami bonua ki be ke muni turanga betala no muni bosa ka iko na bonua barongo kina bosa i choba ena matanga ni singa dai sa kalonga ta turanga na bonua sa rabi be ke muni na matanga ni singa dai ke sa dambori be ke muni turanga na matanga ni singa dai dabura kina be daga ni mutu na dali ni bonua kina ngango turanga au masula ka turanga na kloni ke muna tamata ngarabi kalau baga yalo baga indina ayalo na kalau irasa lotu wa mera lotu baga yalo ka baga indina kau talaivi turanga na kalau na be lotu makawa na be kambuto muto turanga na kalau na be vava vambo kina ka turanga mate turanga na kalau au sa dabura ka turanga na kalau na lotu baga vana lotu baga rai turanga na kalau matanga ni singa indai en duanga na kalau sai kwa na kalau ni ndoni be mbuli na kalau ya parama na kalau Isaac na kalau Jacob na kalau Israeli sama ni mami kalau ena matanga ni singa indai ke mami baga bina bina ka turanga o na ni mami ndala ni bonua na kalau ngatanga ni ke mami baga rongo kina no mani bosa kataleiro rau kina no mani bosa na matanga ni singa indai blato kemni na alifa kemni na omeka kemni na ibaga tegebu kemni na ibaga ta oti ena oti mai na kauta matongona oti o mai na kauta mata mai muri o kemni se tunga ka tau mundu na matanga ni singa indai blato no mani na lawa na matanga ni singa ko kemni baga bini binaka masulagi ni marroi na ni mami bonua umbira kina no mani ndra o turana na klo masulaga turanga vitime marroi o logi na no mani ndra mai na matele lebu kina nga turana COVID-19 kina be matagali mate kina nga turanga kemsa silta ki kamata kina no mani ndra ena matanga ni singa indai braba lebu ni be marroi na ni mami bonua ena matanga ni singa indai turanga kemna tada kina ulu ni bonua sabu mai kina mami buke sabu mai be choba na ni mami buke ko kambuli na lo malangi ke burubura ena matanga ni singa indai braba lebu no mani lumu braba lebu no mani yalondina be retomata reba mbauti kamani ena matanga ni singa indai ke to vingoma na be ba mulai na ni mami bonua turanga na klo na kai te wa kina ngele na bobuai o na ika na mata sao turanga na klo kalau ngata na bure ni yau na bonongo ke mami baga bili bina ka turanga na klo sanda mendonu na mbula na ngarabi na kalo Israeli na kalo kaukawa na kalo nganga turanga sabara baga ndoni sombo bisau ena matanga ni singa indai braba lebu no mani lumu turanga ke mvingoma na soni maso na baga mbauta na matanga ni singa indai etonge maso na baga bini binaka na bugu ni adamu ni ndondo nga chisu ni mami turanga sa ni mami baga mbulendina endondo nga. Almighty Father, we bow our heads in prayer this wonderful morning. Father, we pray, Father God, for the government of the day. Hallelujah. We pray for the President, Father God, His Excellency Major General Retired Chochi Kunusi Konrote. Hallelujah. And the first family this wonderful morning. Father, we pray for the Prime Minister, Father God, the Honorable Morenge Bainimarama, and the family. Oh, Father, this wonderful morning we pray for the 12 ministers, Father God, hallelujah, that make up the government, Father God. We pray over their lives, Lord Jesus, because responsibilities are on their shoulders, Father God. Many questions are asked and many solutions required, Father God. And many doubts, Father God, are raised this wonderful morning. Father God, we pray over their decision making. We pray over, Father God, the path that they are taking and the path and the footstep that they are making each and every day. Father, we pray, the Spirit, hallelujah, the wisdom. We pray, Father God, for the unity. We pray, Father God, oh, hallelujah, oh, the sharing of information, Father God, the working together, hallelujah, this wonderful morning. We pray, Father God, that as they stand, Father God, transparency in the way that they lead, Father God, oh, hallelujah, that reflects, Father God, your presence, that reflects, Father God, your power and your glory, Father God, this wonderful morning. Father, we pray over the 9 assistant ministers, Father God. Oh, Turanga, we thank you, Father God, hallelujah, for the members of the opposition party, Father God, the leader of opposition, oh, hallelujah, the Honorable Rambuka, oh, this wonderful morning, Father God, and whatever they are going through at this time, Father God, oh, hallelujah, we pray, Father God, the Spirit, your Holy Spirit, Father God, hallelujah, shall reign upon them, Father God, shall come down upon them, Father God, calling them together to work together for the betterment of the nation. Father God, we call the peace, we call the prosperity, we call the unity, Father God, in the opposition party, Father God. We call the working together, we call the understanding, we call, Father God, this wonderful morning. We do not forget, Father God, the permanent secretaries, 21 permanent secretaries, Father God, that take, hallelujah, all decisions that are made, Father God, down to the grassroots level. Lord, we thank you, Father God, for strength. We thank you, Father God, for transparency and open discussions, Father God, and
working according to your will, according to your purpose, and according to your plan. Father, we pray this wonderful morning, Lord, that as people look at the government, Father God, oh, hallelujah, that the government will look at you, hallelujah, because you are all authority, you are all power, you are all provider, or you are all sustainer of life this wonderful morning. Father, we pray over, hallelujah, the different government ministries, Father God, the armed forces, Father God, hallelujah, the discipline forces, Father God, in this time, hallelujah, during the pandemic and after the pandemic, Father God, we pray, Lord Jesus, that they continue to do the tasking that is entrusted to them. Oh, the protection of the sovereignty, Father God, and the people, hallelujah, of this nation. Lord, we thank you for the commissioner of prison, the commissioner of police, the commander of the RFMF, the commodore of the Navy, Father God, not forgetting our firefighters, Father God, the leaders, hallelujah, from the leaders, Father God, of all file and rank that come below them, all those that are in authority, in places of work, in police stations, hallelujah, in army barracks, Father God, we pray, Father God, that your wisdom, we pray, Father God, that your knowledge, hallelujah, we pray, Father God, that your Holy Spirit will be imparted upon them, Father God, in the decision-making processes, in the works, Father God, in everything that they do, hallelujah, that they reflect your presence this wonderful morning. Father God, we are thankful, Father God, for our nation. We are thankful, Father God, for our government. We are thankful, Father God, for the churches. We are thankful, Father God, for this wonderful morning, that we are given the opportunity, hallelujah, that all leaders, Father God, hallelujah, in our nation, Father God, we do not forget the private sector, hallelujah, and what they are going through, Father God. We pray for the economy, Lord Jesus, hallelujah. Oh, kingdom economy, we are calling. Kingdom economy, Father God, that you will teach us, Lord Jesus, that we do not rely, Father God, on things that are around us, Father God. We do not rely on the situations, oh, Almighty Father, that we will rely on the power of the Word of God. Oh, yes, the Word that is a lamp to our feet and a light to our path. Oh, Father God, we pray this wonderful morning, Lord, that leaders, hallelujah, of this nation, Father God, they will submit to you, Father God. You are the sole authority. You are the commander, Father God. You are the creator. You are the provider. Oh, hallelujah, this wonderful Father, we pray, Father God, that they will realize. We pray, Father God, that they will make decisions. We pray, Father God, that the situations surrounding them, situations around them, situations that they are facing, Father God, oh, everything is possible. Everything becomes clear when you are present, this wonderful Almighty Father. We pray this wonderful morning in no other name but through your Son, O Lord Jesus Christ. Amen and amen. Hallelujah. Turanga binabakalebu na matakani singani kuwa. Zamburi be kemni na nangu kalau na be tigni ngomuni. Turanga na bonongo bit na lotu bakaristo tau doko sara turanga. Na lotu waisale tamango na matakani singani kuwa. Na lotu all nation tamango na matakani singani ndai. Na lotu na CMF na matakani singani kuwa turanga. Verto na ve song turanga baka pentiko. Era sa anduri chigo evite na matakani singani kuwa. Turang usa masulang na kenra pa ingas lebu keda sara. Nabi song turanga usang ni tabut na nunggu kalau. Usa masulang na kenra ingas lebu na nunggu turanga. Usa masulang na kenra ital talangas na kenra itala. Turanga irna lingan ni pinga rabi ni baba kos na nunggu kalau. Turang mendot sungan ni mami meada sa ikuan na bunida. Ko setani na matan ko turanga kemi be torlinga ta turanga. Na nomuni ta kata na buru ko turanga. Me lesu kina na yalo turanga mera lesu be kemuni. Bina wale utamang dina mandini ndu ngarabi na kene ngarabi na be songo kemi tsuko kina. Endo tani be na kene ngarabi na buno kemi be ngarabi kina. E turanga endo ngana ni mami kalau na matanga ni sigini kwa. Sai kemuni tsioba na matanga ni sigini turanga. Bina ka bakale na linga ni be ngarabi ratu na be sai viti. Tamagu na be bono da bara be ngarabi kina kena be ngaselebu. Na kena be matabu bale turanga usa masulaka mendoba tangana kema mimeda turanga me kema minduri bata vei torlinga ne baka tau to tini ngonongo turanga me baluta ne mami meda sama imbasi ka tini ngonongo turanga me baka rusai le baka tawa yang ataki hena koko mana ni asamuni sisu turanga me nambasi kana nomuni langi mena liu na nomuni yalo tambu na vei koro turanga ena lomuni vei mata bubale turanga me kilana bunida ni senga kena nona tikina na matanga ni senga ni kuwa ni senga nona tikina na vei songo lotu ni senga nona tikina na be koro turanga na sana tini ka turanga senga kina na nona tikina he na mataka ni sini ko turanga au sa maso na nomuni alo tambu mena baka tebaruru turanga he na lomuni bonongo na sana tini ka ba turanga mena ndo mena baka tiki tani oi ko na buni da biuta na bonongo he na koko mana ni za chisu turanga usa masulaka na economy ni bonongo kemuni ko ni rawata
kiamuni ko ni na takaba indona ka turanga ke baka sanga buru-buru ni sa sanga turanga o kiamuni ko ni na takaba indona ka na economy ni bonongo turanga mena tumbu mena low right turanga mena la feti kini na da muni tisu na matanga ni sile turanga sanga ni ngola turanga na pe daga ni meda kedanga na daga ni ndambu ta turanga o ira merna baka malmulu ta tamangu na koko wa kena mana ni nomuni bosa o ira na biambu tako ira na beta kaba suni bala turanga sani sabu saba na nomuni bosa turanga na be baka bulidi nomuni bosa turanga na be bolai na matamangu na matanga ni ko turanga ningai tako so nungu turanga ningai baka matana kan don be baka matei ni baka matu na kan don be baka mai turanga na koko mana ni azamuni tisu turanga na bale na matanga ni ko turanga kema sa ngoma na nomuni koko wa kema sa ngoma na nomuni saka mana tamangu na bonongo biti mana mwana zaki na mwana ira mana mwana baba turanga de be sala kedanga ni bonongo kema sa ngoma na nomuni koko na nomuni buka wanga turanga me roki na bula be kimami na matanga ni ko turanga mendokai me rokobi kina na azamuni yo na azamuni tisu na ni mami turanga tisu na ni mami bakambula. Amen, 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 amen. Praise the Lord, and warm welcome once again for those of you who have just joined our program, Miracles to Happen, this wonderful morning. It's a blessing to have you with us on this live program. This wonderful morning, for those of us who are sick and requiring your situation to be prayed over, as we pray on this platform, and if the sickness is applicable to you, we ask that you place your hand on the screen and believe that our God is already creating your healing in Jesus. Believe that He is providing. Believe that He is opening that door for every person who is sick. And as we read out the texts, as we hear from the phones, which is now open this wonderful morning, for those of us who are going to call, who are thinking to call, you can call us also on this 3275136 and text us on 907-2117. The lines are now open. You're welcome to call, but we will start this morning with two texts. Talangazi, Filimoni, Buditi nona pakatangani, matani text, can karua Misiki family, my Australia, stalls 12 and 17, flea market, and also nonroto pale kaningemo wambote tarachi ko nonroto pale. Talangazi. Sama ni mami kalo ke mami baga Hallelujah. turana kalo na mula ni cho sa masula kana matanga ni singin dai turang kita morbe ke muni na mate bude turana la ko buti na mula matanga ni singin dai ke muni sala mai merau na mula merau baga le busara turanga ke muni na kalo daga mano ni bosa turana kalo ya do na ka ke nga turanga rai na matamboko rongo na dindi bara sinindo na kain rebe ke muni turanga tu sa baga tu sa na mula na mula matanga ni kuwa tabu rai ke na elo ni bude na mate ni bude turana kalo sa dunruba ena ya muni chisu na matanga ni ko turanga se venga na buno bu mai kina paka tiki-tiki na yang ngongori na matanga ni singin dai wari na pale tambu ni kalo mamaro ikina na elo ni kalo na matanga ni singin dai tora ke tu sa paka tu sa na mbula na pale beno daga mana lo istere ki kina na mbula na matanga ni singin dai tora na pale beno Misiki family tora na klo orto baka stall tiko turanga na flea market na matanga ni singin dai tora na klo na buri ni yau ke nga no muni turanga no muni na promotion sini lago mai na sana mawisa na sana matau elago mai bi kemuni turanga usava mbora no orto mbula sa sanga mbega ni bubali me toso no bisinisi turanga o turanga they can flourish in the midst of trial. Turana klo na ngona ndrende kima milago duruma. E rao na bubuai mata kemuni na kalo na bubuai. Turana klo na nima mimbule tikula nomini bosa mata ni singin dai. O te bagi turana klo na nomini tamata isake. Wo tolu sangabulu wo inrau turana klo na bulu ngona inrau bu isinga. Ena mata ni singin dai. Turana klo sa masulaga ng bisinisi, masulaga ng bula ni bubali ongo turanga. Merto na saraba na daga mana ni lingamu ni turanga. Nirto baga rabi be kemuni turanga. Kemuni sandau soma baga na dolu na tamate torobi kemuni na baga mbauta. Ena mata ni singin dai. Bale na daga mana vese reki na vese tabi na bula ni bubalengo or tu na sanga ni tangera na kakemuni na sabaraka ena mataka ni singdai da keto vingome na bagambauta ka baga bilibina kana bugu ni damu ni chisu na bagambula. Amen, amen, amen. We have our first call on the line. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hello, yo. Ni bosamai. Isa ni bulan nakataltala. Ni bola binaka. Ngongai nanji o kero tsunga kera ni masula kinga na niro matuvale ngonga o jo ke George kero daga tingo na numitsinga niro sasanga ni matuvale kero sanga tiko niro vale kera ni nanuminga masulaki ke niro kampanye daga na Sofitel
kena leu taltala. Amen. Sandonu dami na bakambauta na matayin sibinani ko tedengo. Hallelujah. Also our text this wonderful morning. Luisa anona sangati ko anona isauni laiseni in reba. Hallelujah. Let us bow our heads in prayer. Father God, we pray over the two gentlemen that called this wonderful morning, Father God, to think over their family, to think over their situation, and to pray over, Father God, hallelujah, the open doors and their work in Sofitel. Father, we pray over their lives, Lord. Hallelujah. Only you alone know, Father God, their situation. You alone have created, Father God. You alone will allow. You alone will open doors. Father, we pray, Father God, for their situations this wonderful morning. Lord, we pray, Father God, and we receive the opportunity, Father God. We receive, Father God, the open doors. We receive, Father God, your provisions. We receive, Father God, hallelujah, in their lives. Turang ke roseng in dinata turang nonrau muri kemuni tamangu. Turanga, this wonderful morning we pray over their lives, Father, that they will make a change, they will make a decision, because there is conditions, Father God, to receive your blessing. Father, we pray over their lives, Lord, that as they believe they've made the first step, hallelujah, to call and to say, to call and to speak, to call and to plead this wonderful morning. Father, we do not forget Luisa Turanga. Lord, we pray over Luisa and her wanting to finances, Father God, for her license, hallelujah, to be able to drive this wonderful morning. Father, you are the financer, hallelujah. You create and you allow, Father God, and you open doors this wonderful morning, Father, that as she believes, so shall she receive, Father God, this wonderful morning, hallelujah. Finances that are already making their way to Louisa's door, hallelujah, this wonderful morning, Father God, that she will sit, Father God, receive it, Father God, and give you all the glory, all the honor, and all the praises this wonderful morning. We pray this prayer, hallelujah, in Jesus' wonderful, mighty, and awesome name we pray. Amen. Amen, amen, amen. We'll take our next call on the line. Praise the Lord. Praise the Lord. Nisambulu binaka. Nisambulu binaka. Terezaka. Masula kinaweka koleme kinatabalengu. Yosaka darat kini. Ukerezaka masula koleme kinatabalengu. To because I going to stop. Example back. Takwanga ratu. Meni talanga sendo talena text ngo marida MaiTV road kinoya. Anon ratu ta edano Simeone sambi chirto tuna matuwali sa chingo won ba na bula kerichi na vi masulaki me lustalimai tangasi Turanga binawa lebu ke tu masulaka ng ngir tega may turanga ng bula be tabaleni tobi stroke chuku turanga na tobi mate na mataka ni signi kuwa turanga usapa ka tu sana no muni nra turanga me na umbia ng bula ni tabalena na be masela na suina nra turanga na nabe tamango sa masulaka ni ko turanga ni di ruma ni abalata na nungu kalowe na mataka ni kuwa me raw na bula tamango na koko man ni adamu ni chisu na mataka ni sin tamango sanga ni ngula daba na text ni marida na bula ni tamana Simeone tamango sa ambimbi utungo sa uti avana bula sambiu na matabubale turanga no matani ko tamango sa bakalusia manayalo ya o iko Simeone leskin na matabubale kadibi ko kini nakalo na matakani sa kuwa lako le bakador na nomi tabi ko kadibi kina akadibi ko nakalo mangaraba na matabubale ngori turanga binabale ni bakale syo na yalo ya betano muni bosa ka to na lingas na lingone no muni keto sa dingo man bula turanga erbebero na be tabale ni sa dingom tana bula turanga o iko Simeone lesu hena koko man ya damuni chisu sa dingo min bula sa dingo min lesu tale neto mas turanga senga talno keto masuta at muni nga chisu neto turanga chisu neto ibakambula. Amen, amen, amen. We also take this time to once again acknowledge the families that have paid for this hour of miracles to happen. The families of Takawa family in Bunolebu, Bernakandabu family in the UK, Wanganibalu family in the US, Tawake family in New Zealand, Ben Waka Waka in the UK, Mbalay Sabsabu family, and the Namuloilangi family all the way in the West this wonderful morning. We will take our next text on the line. Bulane Miles, Maitonga, Nangaboka, Rewa, Mabotiko, my application for one position government ministry in the Western Division. Sabi na mami kalo ki mami baka bini binakataka turanga binabale mo nanganganre turana klo may be Miles
tonga nang gabo ka turanga mavoti ko na matanga ni singan dai turanga baka tao taka turanga na taka beka sana bono baka na nanu kina turanga usa masu ke menina vuni wai ni ve vuni wai ke menina kalau kau ni bosa turanga ya dona mbula turanga ve ko sa mate turanga kalau ke mami baka vini binaka ke meni sembera bando ni sebo visau Jesus Kristo se ko ti nga na singan dai na bono barro ti me kino miles ke to vingoma na mbula na bono ndabo ti ko kina na ave Jesus turanga kalau ni ngai tarana maboa me baka oti baka ndo turanga kalau mena mabo na ave Jesus na matanga ni singan dai na bale turanga no meni taka mana o ke to vingoma na baka mbauta turanga na matanga ni singan dai na bale na application turanga ni taka na matanga ni singan dai na itutu baka mata ni tu turanga ke msama bina ka taka turanga sanga ni balata ni kimami kilam balata na no meni favor ni ngoleba mai ndo na tamata kimami baka bina ka taka turanga na dabu kalau ni baka mbauta na we kau ngongo turanga mena sotaba baka indina na lingamuni ni ndondo ni beba ka rautai kila no mbula na matanga ni singan dai na katuma ke meni ndolabo sindo na tamata rani songotarawa na matanga ni singan dai no meni na favor no meni na kakedenga no meni na iyo no meni na sanga no meni na lewa lo malanya dake buru-buru ra ke to ba bina ka na matanga ni singan dai turana klo na bale na ndondo turana klo na bale na job opportunity ngo turana na $7 ki be koya ke to vingoma na baga mbauta na matanga ni singan dai ke to baga bina ka taka turanga ni ke to masuta ti kondo na yada ni mbula na yada kau na yada nganga na yada daga mana na buku ni adamu ni ndondo nga chisu na baga mbula. Amen, amen, amen. Nunggu taliboni mobile yali krea me wasukai talemai biau. Matani text ya kena karua kerau sangai vital noti ko ke nandu na nunggu itau me belu takin na kelu na ni rau mbula na matani sebenarnya ko amber ni to masulaka to na tor mantan giringo. Praise the Lord. Kerau sangai vital noti ko ke Praise the nandu na Lord. nunggu itau me belu takin na kelu na ni rau mbula na matani sebenarnya. Praise the Lord ni was mai. To masulaka to na tor mantan giringo. Praise the Lord. Kerau sangai Praise the Lord. Yo, hello. Yo ni bos mai. Kira-kira mas lagi nga nung gumbula pagalo, kira nam daw mas lagi. Amen. Sandonu. Almighty Father, we bow our heads in prayer this wonderful morning, Father God. Hallelujah. A gentleman that's requesting, Father God, his spiritual life. Lord, we pray that your Holy Spirit will lead, Father God, as he is requesting, as he is requiring, as he has decided, Father God, and seeking your provision, seeking, Father God, your presence in his life. Father, we call the Holy Spirit, hallelujah, be upon him, Father God. Speak to him, guide him, and provide for him, Father God, the answers that only you alone have this wonderful morning. Father, we thank you this wonderful morning. We pray, hallelujah, for someone who was requesting to be pray the mobile phone to be prayed over. She has left it somewhere. She cannot remember, Father God. Hallelujah. We pray, Father God, that whoever has taken it, whoever has laid a hand on the mobile, Lord, you control your spirits of men. You control all. Hallelujah. You know all and you provide for all. Lord, this wonderful morning, we speak to that person who has taken it. We speak to that person who has found it. Hallelujah. In the name of Jesus, the Spirit, hallelujah, will convict you to return right there, right then. Hallelujah. This wonderful morning, Father, we thank you. Oh, hallelujah. Oh, for a young couple that are requesting your intervention. Hallelujah, this wonderful morning. We pray, Father God, hallelujah, that as they requesting, Father God, your presence to guide them, hallelujah, in the life that is ahead, in the life that only you know, Father, that as they believe that starting their household is starting with you, this wonderful morning. Lord, we pray over their lives, Father God, this wonderful morning, that as they say yes, hallelujah, so shall you provide for them. Lord, we do not forget, hallelujah, on another text this wonderful morning, Ranjini Tabaita, hallelujah, all the way in Vatuanga. Lord, you alone know the sicknesses. Few days now, been at home, hallelujah. Oh, Father God, we pray over her life, Father God, that as she is watching, hallelujah, right here, right now, oh, with Taltala, hallelujah, we pray in the name of Jesus, glorious power, hallelujah, and healing and restoration in her life right here, right now. Oh, Father God, that as she believes, so shall she receive this wonderful morning. Hallelujah. Father, this is our prayer. We pray this wonderful morning. In Jesus' mighty, wonderful, and awesome name we pray. Amen and amen. Amen. Two texts for us this morning. Bilame Phase 2 training in the British Army. Kaya kiribi masulaki. Tonator na ngiringo. Praise the Lord. Praise the Lord. Sambol binaka.
Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. Ni bosamai. Hello. Yo bosamai now. Bosamai. Yo, taltalam bulvinaka. Bola. Au lenga. Masula yo atingko. Amen. Yo bosamai now. Bosamai. Ito bimate watimu. Dau nunu yang kona. Amen. Hallelujah. Sarap. O dau nunu yang kona lenga me masulai. Masulai berangan dokter ringkuti amai lolo lo. Da setap te andre nimbulan ro abu vale. Lenga tal me masulai. Hallelujah. Sakoya. Mental ngasih. Hallelujah. Turanga binabagalibu na matakani singani kuwa kito sa ating goma ng giri turanga may buwan na naw turanga na bugni non rato tana ilili ni mata bubali na dakini mbula lako durumi tu turanga na mbula ni ngunu yang kona na nungu kalau turanga kito sa ating ruba kito sa bakatawa yang ataka tamango mena randra luka mena tembe nungu suna turanga mena tato kona kena imboi mena tata turanga na vei lawa turanga isanga na kena yanga etu na mata bubali mengarabi nungu turanga au sa tangu tuba turanga na ivesu ni ngunu yang kona hena koko mana ni azamu ni tisu menangarabi na mata bubale merto nangarabi na ngone turanga me bosa bina kata kini azam ni mekila kokoya ni mbula tsiko na kalau ni nono to na wati na tamangu na matani ko ingiri mai e bina kata me besau na wati na turanga na besau e tsiko ngabe kemuni turanga na nangane na tsiko melo toka turanga na mbula la ko duruma tsiko na mbula ndende ni mata bubale o turanga na be uli bono turanga kemni ndo bosa kina ninga i bosa na nangu kalau na matakani kuwa somba na ndagani mbula turanga la ko duruma sa turanga me baka malmalu mutagla muni mata bubale muni basi kana nangu kalau mendo kai mero kobi kina na tamuni tamangu siningula dabu na text turanga na bula na William phase 2 na training ni British Army turanga me na UK na matakani singani kuwa turanga bina bole na boni phase sabo turanga kemni ko ni tega buna ni baka dabar na kake denga tamangu usa masulaka na rawaka usa masulaka na patch na phase 2 na patch na phase 3 se phase 10 o kemni ko ni na tigo kina na nangu kalau mena rawa turanga na bulle William mena pass out turanga na koko mana ni azamu ni chisu ena matani ko turanga tusangata na taga ni meda taga ni bunita na bosa muri o lako tani buta na bulle William ena matani ko na koko mana ni azamu ni chisu turanga ngone ne mami masu tabuta na baka binaka ena azamu ni chisu ne mami turanga chisu ne mami baka bula Total na text ngo mbula baka bubali kina mbula baka labu mata ini teks ya talangasi kena kerua kamal mele sube cisu berea dona torong dona giringo. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord ni bosamai. Ini Ameni. Taltalan tu sambula binaka. Mbula binaka. Bunga nunggu kerkere. Iyo. O kerkere ngami masulaki na makumbungu. Ameni. Kerkere taltala mi masulaki na makumbungu. Ameni. Kwa ngaya nau. Amen. Talangasi. Sabi na ni mami kalau kami nagataga turang na mataga ni singan din dahil nabali mo ng bulan ni nau turang na kalau na bulan giri ti ko masula ka talenga. Sa pero matanga ni kabuta may nabuhos ko sa kilala mataga ni kuwa. Au sa masula ka na ng bulan na mataga ni singan din dahil ng bulan ni matabu balen bulan ni makumbu na turang ito na kati kumain na mataga ni singan din dahil ito sa tambora turang na kalau nabali mo na value taki turang kila ng bulan na dorobo ngo na ngone ngo turang na na be tabu kalaw na be singan na maroy may bikya mo ni turang o ni umbi ko na no munin ra turang baka tondi tagal na baka nanu na baka sama turana klo ni maroi ko na taka ni buto na taka ni meda kedenga sa baka tambui me nomu ni turana klo kila na bu balio nawe na mataka ni singan dai na beka kedenga reba turana klo sembera mbeka ni dabuta mayo kem ni sakila na mataka ni kuwa au sa dambora turana na nambula na bale me vingome na baka mbauta ni kem ni na kalo ni taka mana na kalo ni Israeli mbole taga mo ni kalo nganga sinindo na ka ndendre be kem ni na kalo ni tamata kedenga na mataka ni singan dai turana kem vingome na baka mbauta Belatangona no mani bota kibe kimami merau nambula merau bagale usara na matang ni singa dai na bale na text e vingo mitala nga turanga nambula ni bubale turana kloke nambula bagai labo turanga no mani bose
kai baka sangara to manda na matani tu ni kalau na ke mami na me mami no muni tabi ke mami na matanga ni singa dendai torana kalau no muni bose kai do kakuni lo modo na kama do kania mundo ngunuba na matanga ni singa dendai usa masula na non roba ngambauta na bubale ngo ro vitori linga baga be watini torana me roba ngambauta ni kemuni na be baga rotaki o torana kakana na dela ni tebeli torana na somi na mbili brato kemuni rawata na kake na turanga kautalei na alo ni be imbane alo ni ndui na buku ni labo torana matanga ni singa dendai ni sole be raw me roba ga bili binaka na be kalalai e tu ilingan raw me roba ga bili binaka taka brato kemuni na ga multiply taka ni sa tiko be raw na alo ni baga bili binaka ana matanga ni singa dendai usa masula na non raw mulu ni bubale masula na buku baga yalo turana klo ni rona menets taka binaka na be kalalai sa sole ki be raw ana matanga ni singa dendai turana klo sini ula da mulu ni kamal usa masula turana mena lesu be kemuni turanga o turana yalo ya nomuni na yalo me lesu be kemuni turanga me be butuni turanga me lesu kibina ibe kemuni turana klo sembani buaka sene buno itukina o me lieli adi turanga ni kemuni na sala na buni ndina na buni mbula ana matanga ni singa dendai usa masula na non mbula o ni bagan ralu katagi buru-buru kena be kana lasu ni buru-buru turana kena ka bala-bala baga buru-buru ni kau talima mena non mbula ana matanga ni singa dendai brato kemuni turanga no muni tuba-tuba me binaka sanga ni da ana matanga ni singa dendai keto vi ngoma na baga mbauta turanga na so ni masu ana matanga ni singa dendai keto baga bini binaka na bugu ni adamu ni tisu ni mbula. Amen, amen, amen. Text for us this morning, Martina, me lesu tale nona wale ni Bakamau, matai, kena karua nongu wale monikoso, me voltaki, bakae sona kae tao tiko, and a titles office o tingo ono na bula. Amen. To those some of the masu, to make my melomalang, me tada can be community turanga. We thank you, Father God, for Martina's life, Father God. Hallelujah. Oh, we pray over her life, Father God. Wherever she is, Father God, wherever she is right here, right now, Father God, we pray in the name of Jesus. Hallelujah. We pray, Father God, for clarity in the thinking, Father God. We pray, Father God, hallelujah. Oh, for love to come back into our heart, Father God. For forgiveness, hallelujah. We pray, Father God, that today, Father God, that as we pray, she will return back to her life, Father God. She will return back to her family this wonderful morning. Oh, Father God, we do not forget, hallelujah. Oh, the other pretext for us this wonderful morning, turanga. Baka bini binakataka turanga, nonoto beba rautaki turanga na matani sibinani kuwa. Hallelujah. Nonoto vale mai mone koso turanga e voltagi tiko. Baka mberembera taki tiko. Hallelujah. In the name of Jesus, Father God, your word says that you all authorities are on your shoulders, Father God. This wonderful morning, we pray, Father God, for the clerk. We pray, Father God, for the office. We pray, Father God, for the application. Wherever it is sitting right here, right now, you will make your way, Father God, to the place where it is supposed to be signed off, the place where it is supposed to be stamped, Father God, this wonderful morning, so that they will receive, Father God, as they believe this wonderful morning. Hallelujah. 6 months, Father God, they have been waiting for. Hallelujah. They will wait no longer. Hallelujah. Because you have intervened. Hallelujah. This wonderful morning. You are a provider. You are a sustainer. This wonderful morning. Father, this is the prayer we pray in Jesus' wonderful, mighty, and awesome name. Amen. 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 Mula baka matapubale sa so many bills lala na kubate matay ni teksa kana karua wude ni ndurungu esa na matao e tangas turanga binabalebu na text me dingo mina matani siniko turanga na lomo ni matabubale basika tuna lenga basika tuna ndendre na mbili turanga me somi na kaka na me voli turanga kemuni sangnindo na kain ndendre kemuni sa boso turang kemuni ka do baka sangara to manda na matani tuni kalo kena no yalla dondonu na be ka ketango na ngai soli me kena kuri turanga na mbili me somi na kaka na me voli na isulu turanga na vale o kemuni ngana kena kina nangu turanga na matangani kuwa ningai be bu kena no tombulo na matabole ngor turanga merto buki ma be kemuni merto kaya merto na kila ni no to bina ka chikuto ndonga be kemuni nangu kalo he na matangani singande ndai turanga bina bale bune karuni text na matangani singani kuwa au sama sulaka turanga na bulan ni baka sangangara tamango na matangani ko turanga singani ndona ka turanga ibuni tagi be kemuni na be ka kete turanga baka right tagi be kemuni e lubo wale no muni serau saba turanga ningai be so tabe na text na matangani singani kuwa na buno da turanga zabu tumekine na text ngori e sombe ka tamango ra baka rongo tumara sar chumai lenga patangor turanga laga durma usa mas turanga na turanga ningai be fuka ni duruma turanga non rambula mereka ni ndona kalowe rai ndona kalowe rongo ndona kalowe dengu tiko embula tiko sangani so sobu semo na matani ko turanga ve so tabi daga mana gone ne mami masu nang turanga sanga tan donat kime masuta eta muni chisu ne mami turanga chisu ne mami bambula. Amen. Hallelujah. Amen. Text taraba. My land in Rutuma and need financial breakthrough for my shop.
mata ni teksa kena karua talangasi via bakulubeni ke na dakdak talangasi. So mani mami kalau sama sulaga turana kalau na teks balik tu mai retuma turanga na matanga ni singin dindai nambula turana ni bisinisi turana kalau nambula ni daga turana me toso turana bisinisi usaba bini kata turanga nambula ni bubale usatambora matanga ni singin dindai turana kalau nomini na favor turanga na matanga ni singin dindai turana kalau na kai tarana lingana na turanga ngo sama sulaga turana na bubuai ni baga mboti kamini na matanga ni singin dindai na bale na opportunity na toso kina na bisinisi na bale turana ngo kalau na kiana buku na kiana baka sama turana kalau na pakai dori kila turanga usatambora turanga na matanga ni singin dindai sinindo na kain rendre bi kamini na matanga ni kuwa na bale na daga mana breakthrough na bale turanga mai na dona level kina do tale na level turanga matanga ni singin ko na ngele turanga na baga tonde taki turanga matanga ni singin dindai belata kamini na kalau daga mana turanga matanga ni singin dindai o turanga sega talindo na kalau mito to batiki kamini el matanga ni singin dindai na bale turanga kalau karoni text na matanga ni singin dindai kemi satambora bi kamini na matanga ni singin dindai na bale turanga no mini na daga mana turanga biso tabi na mbula na bale na baga mbauta turanga na kalau to text mai kila na matanga ni singin dindai sini do na kain rendre bi kamini be baga mana turanga na kalau ni baga mbulai turanga mbula ni bubale ngo turanga matanga ni singin dindai usatambora turanga na kalau no mini na lewa turanga matanga ni singin dindai na kete turanga au sa masulaga na matanga ni singin dindai e no mini turanga na kalau na lewa na matanga ni singin dindai se dava na kana tamata se dava na kana yango se dava na kana be ka kede nga turanga e no mini turanga na lewa na matanga ni singin dindai kamini ni kota mai ndo na ngone turanga mero rongota mero marutaka e na matanga ni singin dindai meta kamini na kalau daga mana o na matanga ni singin ko turanga bangara daga talanga na matanga ni singin kuwa o turanga na kalau no mini na favor no mini turanga matanga ni singin dindai katu matundola ni be barutaki turanga matanga ni singin kuwa ke to sadi ngoma na kalau na daga binaka kamini na bangara utaka me bure ni mbule na loma ni bubale na matanga ni singin dindai o turanga na kalau mena ona tagi talanga kina no mini daga e na matanga ni singin kuwa na bangale na no mini favor na bangale turanga kim safaga bini kata turanga ne mami tabi ngana baga bini binaka no mini tabi na dakaba na matanga ni singin dindai ke mami baga mbauta turanga na kalau matanga ni singin dindai ke mami baga le sube ke mani na baga bini binaka e na bugu dia damu ni tisu na baga mbula amen nonguta e blok tiko na nona salanindra ka lako tiko na nona uto matani teksa ke na karua non roto buli na luwengu ke na bungongu ke ni rau sosomi home loan nambangi ke na katolu na watingu blackmail taki mai bonu ni nona dakadaka me belewai tiko e na bula mai ngo krema tudo semua masu. Hallelujah. This is a wonderful morning. Father God, we pray over, Father God, a prayer text request, Father God, this morning. Father God, we pray unto the blood passages, Father God. Hallelujah. That goes to his heart. Hallelujah. Oh, Father God, we pray. Clear in the name of Jesus. Hallelujah. Right here, right now. Oh, hallelujah. Operate and work as it should, you are designed to function in the plan of God this wonderful morning. Father, we clear this passage with your name. Hallelujah. That he will receive. Oh, a father to many will receive, hallelujah, normalcy, Father God, in the pumping of his heart, Father God, so that his health returns to normalcy, Father God, according to your plan and according to your purpose, Father, this wonderful morning. Father God, we pray over, hallelujah, oh, children, Father God, hallelujah, family, Father God, hallelujah, a financial breakthrough in the family that they are going through, Father God, hallelujah, oh, problem and issues with the bank, Father God, this wonderful morning. Father, you are the financial controller of all finances, Father God, this wonderful morning, Father God, we bring this application to your door. We bring this application and knock on your door, Father. Hallelujah. This wonderful morning, Father, you are opening doors. Hallelujah. They are receiving it right here, right now. In the name of Jesus, we are calling it. Father God, everything that is impossible to man, Lord, your word says is possible to you and you alone this wonderful morning. And we pray over this application. Father, we do not forget, hallelujah. Oh, hallelujah. Blackmail, Father God. Oh, of a lady, Father God. Husband is concerned, Father God. Hallelujah. Oh, Father God, you know the situation, Father God. You control, you can change, you can alter this wonderful moment. We pray over her life, Father God, hallelujah. Oh, their case may be called up in this next few months, Father God, but that does not stop us, Lord, from praying and believing in your provisions this wonderful moment. Father, her situation we bring to your attention. Father, you will open doors, Father God. Father, you will create situations that she will see no one come to believe, Father God, the God that she's serving this wonderful morning. Father, this is our prayer, we pray. In Jesus' wonderful, mighty, and awesome name, we pray. Amen, amen, amen. Kei tō wangarabali tiko, me kei tō tawana, kei nonrato mula nangone Seremaya, Sailoama, kei Miles. Amatay ni Texas, kena karua, ni tō ta sa
ngole tu o tingo e rua na madao taltalangasi. Turanga binawali na mataka ni singa ni kuwa au sa masulaga na mata ni text tamangu na mataka ni singa dendai nono to bangara pale chiko turanga mera to chiko kina turanga mera to enjoy takina tamangu na bulan na mataka ni singa ni kuwa era to chiko bega bagara rabi turanga na to bulan na Samuel o Miles tamangu binawali ni kamni na baro taka indona ngauna turanga na bale kamutu na bagara taka turanga mera to chiko kina baga belu beni baga be tamani turanga mera to kilani indona kalowe kawai na kalowe ndo beso tabi na kalowe ndo daga mana na neto kalau na matanga ni singa ni kuwa ke to sakadibo na bale ke to sakadibo na kena ki ke to sakadibo na kena ya tamangu mera to chuki kena be tamani ngo na be tinani ngo e na koko mana ni tamuni tisu e na matani tamangu ningai beso tabi na ngu turanga e na matani ko torin dolaba na katu makata songo tigo turanga mendo kai mero kobi kina na tamuni turanga na matani na karuni text na matanga ni singa ni kuwa turanga sa otsingo e rona madawa laga tu ko tana ilulu ni matabu bale na inuni lomo ni matabu bale tamanga usadun ruba yali yalawai yali baka Italia yali bei murmuri lakotani rusalebi oikota lesumai bale lesumai bona timu lesumai bona lubemu mengarabo na muitabi turanga mendo kai mero kobi kile na damoni au sadun ruba na lako baka Italia yali bei murmuri lakotani buta na mbula na ita na matani ko turanga mendo kai mero kobi kile na damoni chisuna na to turanga chisuna na to baka mbula. Amen. Hallelujah. Raka ni tuta e na matay balu tawi nrimi we lubengu tangane nito ngangandre ni vale ke nangele matay ni text ya ke na karuni text ke saya mai lami bulo bakayalo wangara daka ke na vale taltalangasi. Sabe ni mami kalau binabali na text turanga binabali na daga turanga na kalau baka matay balu turanga na kalau na tobi matay loma ni bubale turanga na kalau sa masula turanga na kalau au masula turanga na kalau na noro tonga ngande ba bubale mataka ni singa dindai turanga na kalau ni ngai biso tabi turanga nongo kalau kau talebi na alo ni dreamy na alo ni bude na mate turanga o na mate baka kau na mate keda na turanga na kalau spirit of infirmity disease turanga kemsa cancel taga turanga na curses turanga na loma ni bubale ngo kemsa daburaka talaraka masuraka e na kau ni damu ni tisu turanga binabale na bubuai binabale na promotion na biso tabi turanga na mbula ni vaka turanga na loma ni bubale na kenra to kena meno to emsaba bili bina taka na noma ni beba rota ki turanga meto kemni na kalau taka na kalau ndina na kalau mbula kemni salong mai merau na mbula barau ba lem sara turanga noma ni baka na nanu mi kema mi binaka turanga na mataka ni singin dindai eto sabi ngoma na bubale ngoni na sotaba na noma ni binaka baka wosi bi turanga merto maruta na ngarabi kalau turanga merto baka sangrana na noma ni matini tu kena noma ni alo dodolu ana mataka ni singin dindai binabale na mbula ni kesa ya mai lo toka au sama sulanga na mbula turanga bangara daga turanga na mbula bagayalo mataka ni singin dindai au sa bambora bi kemli turanga ni sulbi ko na buku na alo matua turanga banga tonde taka turanga na mbula ni bekele ki kemni mataka ni singin dindai o turanga klo ni so tabana na ngandre kedengana list turanga klo tu be koya turanga me so tabi turanga au sa masulanga turanga o sangni lega na lingamu ni monindo yena be bagambulai era mataka ni singin dindai turanga klo kem sama bini ka taka turanga no klo no mini bagana nanu o vevere de kemene ni mami bagana no mini bala vevere de kemene ni mami bala o ndai na singin mbula ndai na singin be bina kati kemni sa langa mai moni bag sangra bambula na kasayali era mataka ni singin de na bale no mini beso tabi na no mbula era mataka ni singin dindai ke to dingoma na so ni masu era baga bini bina ke to masu turanga sa talindo na ava tani ava ngamuni ngati su ni mami turanga sa mini mami baga mbula ndina endondo anga. Amen. We're going to call on the line. Praise the Lord. Praise the Lord. Ni bosamai. Praise the Lord. Ya, nimbolo benaka. Nimbolo benaka. Nimbolo benaka ora ni masle undangan ngumbolo ni bubale ngumbolo ni bubale ndende chobole ngumbolo ni bubale sa bole memba ki rongo ngole toni tona kena lenga boilabo simbarani kero wamau ku kertan ndo musulaki ni rombula. Amen. Sandonu dame na bakang bauta na matayin sinani kuwa tatingu to na masulaki ni ke na studio. Hallelujah. Baka kinando tal na text ngo losana may naimbita wainimbuka tobi matiboli.
Hallelujah. Oh, this morning, Father God, we pray, we intercede on his behalf, Father God. Hallelujah. That his family, Father God, that his wife will come back, Father God. That his family will come back to normalcy, Father God. I pray over wisdom and knowledge, Father God, in their family operation turanga. Mekota lebitan and turanga na dunru na ndobe bala turanga na vika endo ba katekvuna turanga na bemba halu na lomni matubali. Or situations that is not according to your will and your purpose in their lives, Father God. I pray over, Father God, all these situations are rooted in the name of Jesus. I call the peace and I call the prosperity. I call good health, Father God, into his family, Lord. That as he believes, Father God, that as he asks, that as he cries to you this wonderful morning, Father, you are already opening doors, Father God, that their mom may come back home, Father God, that they live together, Father God, according to your will, according to your plan, according to your purpose this wonderful morning. Oh, we thank you, Father God. We pray over Losana, from Naimbita, Father God, Wainibuka. She's sick, Father God. You are a master of distance, Turang. This wonderful morning, we pray over her life. We pray over a situation, Father God. Maybe she's watching on the TV. Maybe she's needing, she's requiring. Maybe she's hurting, Father God. Whatever situation she's sitting on, Lord Jesus, we pray in the name of Jesus, the name that brings healing and restoration, the name that is above all names, the name that is above all powerful, this wonderful. Father God, we pray that doors are opening for her. Healing and restoration, Father God, she is feeling right here, right now, in these miracles to happen. Father God, that your name be glorified, that your name be praised, that your name be honored this wonderful morning. Father, this is our prayer. We pray in Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Nungo assessment date, Army recruitment selection, British Army, may Londoni, anak namatay, kan karua, nito wakambauta, and alomani bubale, taltalangasi, masulak. Turanga binabalibu na Hallelujah. Turanga ng bulan ni Bakasang Kanggara Tamango na matangan ni Sing ni Kuwa. Wakaraw na siya sa tagtunan na nona naduro kina British Army naduro siya nga turanga sini wakataw chugubay kiam ni turanga na matangan ni Kuwa. Ni say kiam ni nga nakatumba ni bay katumba. No muni bosa kaya kiam do na duro main do na duryani do na kunya kaka na chunga turanga. Ibnabalebu na och na assessment na matay ka ruwa katolu turanga na bakataray na yadana mena lako turanga mena recruit mena pass out na koko man ni yadamuni chisu. Veso tabi tamango na matani ko mendokai mero kobi kina na yadamuni turanga sama ni korni text tuang na matangan ni Sing ni Kuwa tamango na tabay laka durumi turanga na bulan ni baka sanggaray kiam ni turanga may na lomo baka ni mata bubale tubak na baka tatao o da pia presa o bali daka turanga ni ngay takoso ni kiam ni kuni lewana kake nga turanga menandur na maramang go sina turanga go mena bakila turanga ni ndotan ng bula e baka rabi kiam ni pinawala turanga baka lebtan ng buli baka bauti kiam ni ng buli lomani kiam ni turanga puna dapat chukumay kina ni beso tabi na nongo kalo na matangan ni ko turanga pinawala turanga ni mami masu adamu ni chisu ni mami turanga ni mami baka bula. Amen, amen, amen. Text Taraba, Isikeli ke Vasiti, Visikotiko, and Tavimate. We will also take this call on the line. Praise the Lord. Praise the Lord. Ay. Sir. Ni sambal binaka ni boss mai. Gusto ko muna Now ni boss mai. Now ni boss mai. Amen. Karuni text weekend talanga se Joshua mulani ve murmuri ngunu anggona. Haleluya matain sebenarnya ko talanga se. Coba ni mani masulaga turana klo na muli ni ba city turana klo masulaga turana klo na matang ni singin dai Joshua na muli ni Tobi mate matang ni singin dai turana klo sa masulaga na be bambulai turana kina non rombula na matang ni singin dai man buku ni aban raw kina burin dalan raw turanga kemni na klo ta mana turang kebaka satarana na marama turun rambalabu turana klo ha wote tini karuana mbaki turana klo kemni na klo rawata na kake nga matang ni singin dai ke tu sa baga tu sani na yado nambula turana klo oti baga do na Tobi mate na yada ichisu na singin dai ito ba bini kata turana klo na nomini be baga mulai na matang ni singin dai oi kona ni Tobi mate spirit of infirmity bimbiu na yangongori na yada ichisu na matang ni singin dai turana karoni text o masulaga na matang ni kuana ngunu yangona na be muri turanga na yalo turanga ni baga sangratuna lasa ni vurongo sini ndona bonu na tinikina na tini na baga loloma tini na rusa turana klo sa la mai na ndoni butako wala rabu ko baga rusa turana klo sa masu na ngo klo ni na kunia na mbula na turanga ngo na
bongona mataka ni sing dendai kau talebi mai turang na alo ni baka welei turang na kalo na alo ni ngunu angona turang na kalo mataka ni sing dendai no sa baka rusai turang na ava ichisu turang na kalo ni selebe kwa na alo ni ngandreba turang na kalo me baka sangrai kemuni me baka mbauti kemuni me torobi kemuni ana mataka ni sing dendai na baleu turang na kalo kito sa dingom na danga mana ana mataka ni sing dendai ana bugungan ya damu ni ichisu ne baka mula. Amen, amen, amen. This wonderful morning, our next text ngangandre ni wakalubeni oti ngo chini na mbaki ni ro wakamau. Hallelujah. This wonderful sangaiti ko ndo na ngele me wakarotaka na kalu na kena isau. Hallelujah. Tudo semua masuk nama Tuhan sebenarnya ko. Almighty Father, we pray over, Father God, a requirement, Father God, a request, Father God. Oh, hallelujah, this wonderful morning, Father God, we pray over, Lord Jesus, the situation that they are going through, Father God, hallelujah, the situation of needing, the situation of wanting, the situations, the dire situation, Father God, of bearing children, hallelujah, this wonderful morning. Lord, we pray over, Father God, hallelujah, that the womb, hallelujah, we pray and speak to the womb in the name of Jesus. Oh, the power and the provisions, Father God, we speak to the womb. You womb, you need to fertilize, hallelujah, right here, right now. You need to bear in the name of Jesus. We receive it in the name of Jesus. As they believe, so shall they receive. According to God's plan, according to God's purpose, we receive it. Hallelujah. This wonderful morning, we also thank, we pray over, Father God, those that are, the second text this morning, looking for finances, Father God, because of their land. Hallelujah. How they will pay it. Where will it come from, Father God? The answer is all in you and your name, Lord Jesus. This wonderful morning. Father God, we leave it into your hands. Father God, so as they give, so shall they receive, Father God. As they believe, so shall they receive this wonderful morning. Father, their plans, Father God, for the soil, the finances, Father God, those are opening right here, right now, in Jesus' name. Father, we pray this prayer. In Jesus' wonderful, mighty, and awesome name we pray. Amen, amen, amen. Time has caught up with us, and this time we'd like to say thank you to the Takeao family, the Verna Kandavu family in the UK, Wangani Walu family in the US, and the Tawaki family in New Zealand, Ben Waka Waka in the UK, Balai Sabu Sabu family, and the Namula Ilangi family for sponsoring this this airtime, Miracles to Happen, this Friday morning, 31st of July. And we thank you, our viewers, those that have called and were heard, and also those who tried and did not get through. Not forgetting all texts that were received and texts not prayed over at this hour. Rest assured, these are all prayed over. Believe, and in Jesus' name, receive your healing, restoration, open doors, and windows of opportunity. If you have received answered prayers, we urge you to seek and serve the Lord with more zeal and passion. And we invite you to join us here on MaiTV daily, where the Word of God is shared 5 times a day, with the inclusion of the early morning program daily at 5 a.m. on the NCF Facebook page, titled Kambasi Nikwa, Your Compass Today. We also ask that you share this program, Miracles to Happen, to everyone and anyone you know, as this could be a life-changing experience for them. For with Jesus, absolutely nothing is impossible. We thank the CEO of MaiTV, Mrs. Rachel Bulono, Mr. Stanley Simpson, and the General Superintendent of the NCF, Senior Pastor Tunaisa Boseado Bulono, and hardworking staff here at the MaiTV studio in ensuring this program was aired live this morning. And to you, our viewers, we do appreciate your continued support, participation, and presence each day. Until we meet again tomorrow, same place, same time, we wish you all a safe and blessed weekend in Jesus' name. Nanondo bina kay tiko nga buwan na kalon siminani kwa. Balik ko tisu na iwalin lang kakeda nga. No mo itabi na bangabauta. No na itabi na kalon na taka-taka-mana. Whatever problem, financial problem, or maybe sickness of any kind, because miracle do happen.